ما باید همه وقت هیچ نترسیم، ما همه وقت خدا بترسیم که خداوند نزنه. Не все соблюдают режим. қоидаҳоро на ҳама риоя мекунанд. дар ҳар сурат ҳамаи ин қоидаҳоро бояд риоя кард, ҳарчанд хеле мушкил аст. бубинед ки вазъ дар нақлиёт чӣ гуна аст. нақлиётҳо пур аз мусофир ҳастанд ки хеле хатаровар аст. бинобар ин метарсам. Конечно, боимся. вақте ки ягон нафар мегӯяд ки ана ин беморӣ омадааст, ана мо ин хел мешавем ё ки он хел мешавем, ана ман бемор мешавам, ӯ аллакай ба системаи асаби ӯ таъсири манфии худро мерасонад ва ӯ аллакай рӯҳан худашро ба ҳамон беморӣ омода месозад. Ман ҳамин як гапа медонам ки забони русӣ кати самовнушение первый способ самолечения. бояд ҳамира кошиш кунем ки битарсем аз ин мараз. бисёр як марази хатарнок аст, ҳатто бисёр ҷону бисёр касоро гирифта. همه چی درس انسان ها کووید نمیترسه. آخر نمیدونم کار پروردگار خود چی گفته نمیتونیم. خسار میکنیم شکر، صحت هم میشیم شکر، همه دست شکر میکنیم. هر کس که اراده مستحکم دارد، هر کی خدا خوب احتیاط میکند، خود نزدیکان احتیاط میکنند، ان شاء الله خدا معجزات کرده میتواند. В том году больше боялась, в этом году меньше. соли гузашта бисёртар метарсидам. имсол на он қадар. дар ҳар сурат дар дили одам шубҳа ва тарс ҳаст. Немножечко страх, конечно. خدا دادگی درد است لیکن احتیاط نمی حیات گفتگی